Sinoćnja emisija na televiziji Prva, u kojoj su ekonomski stručnjaci cvet ekonomije ove zemlje i kreatori mera podrške i pomoći za privredu usled krize pandemije virusa COVID-19, podsećala je umnogome na prošlost Srbije i jedini koji je nedostajao bio je mogul politike ekonomskog liberalizma Mlađan Dinkić. Međutim, umesto njega bili smo svedoci plejade njegovih majstora i učenika koji su u istoj majstorskoj radionici izučavali politiku ekonomskog liberalizma. Pre svega, tu je bio eks-ministar privrede i privatizacije Aleksandar Vlahović, kao i još neki ekonomski stručnjaci za koje sada nemamo vremena da pričamo o njihovoj predistoriji. Od Aleksandra Vlahovića, nekadašnjeg ministra privrede i privatizacije, koji je praktično svojim delovanjem doveo do kolapsa i privrednog i bankarskog i finansijskog sistema naše zemlje. Očekivali smo da kaže nešto o Sartidu, o prodaji Sartida, US Steel-u, o prodaji Nacionalne štedionice, o prodaji cementara i tako dalje, urušavanju bankarskog sistema. Međutim, od njega smo uglavnom čuli da će se privreda Srbije oporaviti i to zahvaljujući investicijama u trećem i u četvrtom kvartalu. Ministar sadašnji, nesuđeni doktor Siniša Mali, je pokušavao da objasni da su ovo mere koje su najuspešnije u regionu, pa čini mi se i u Evropi, i da će 5 milijardi evra biti dato privredi kako bi se ona oporavila od rizika izloženih pandemijom virusa. Međutim, količina proizvoljnih tvrdnji, poluistina i istina koje su izrečene u ovoj emisiji zaista ovu emisiju svrstavaju u nešto što je još gore od one čuvene konferencije za štampu na kojoj je predsednik Republike Aleksandar Vučić pokušavao da nam kaže da se radi o jednom smešnom virusu koji možemo lečiti rakijom. Zbog čega je ova emisija još i gora od one skandalozne konferencije za štampu? Pa zbog toga što gospodo iz vlade, ministri sadašnji i bivši ekonomski stručnjaci, nasuprot onome što govorite, stranih investicija i investicija nakon ove krize neće biti. Vama je jasno, možda ste zaboravili, da je Vašingtonski konsenzus nakon krize 2008. godine prestao da postoji, a pandemija koronavirusa ga je brutalno razbila u komadiće. Ekonomska politika koja se zasniva na stranim direktnim investicijama, na otvorenom tržištu i na niskim porezima je stvar prošlosti. Čak i MMF na koji ste se pozivali u vašem izlaganju i njegova direktorka Kristalina Georgijeva je samo pre neki dan rekla da je sa tržišta zemalja u razvoju povučeno više od 83 milijarde evra kapitala i da investicija neće biti. Ministar Siniša Mali je pokušavao da svoje mere opravda time da je stranih investicija bilo u prošlosti, da je Srbija privukla, zahvaljujući svojoj genijalnoj politici, 4 milijarde tih investicija iz inostranstva. Međutim, zaboravio je da kaže da su te investicije privučene ne zbog ekonomske klime u zemlji i zbog sigurnosti ulaganja u Srbiju, zbog pravne države i zbog njenog visokog kreditnog rejtinga, već zbog politike subvencionisanja stranih direktnih investicija koje su zapravo dovele ove investicije u zemlju. Takođe, obojica ministara, i Vlahović, i bivši Vlahović, i sadašnji njegov učenik iz Agencije za privatizaciju Siniša Mali, odlično znaju da se formula uspeha i obnove privrede zasniva na unutrašnjoj akumulaciji, da se zasniva na simbiozi domaćih banaka i privrede, na razvoju industrije, poljoprivrede i domaće privrede i na svemu onome što je suprotno od politike koje su oni sprovodili 20 godina. Fraza proizvodimo i kupujmo domaće mogla bi da opiše ono što je nova formula obnove privrede. Oni su to zaboravili. Potom,
Oni nisu odgovorili na pitanje kako se i iz čega će privrednici platiti dospele obaveze i poreze na plate zaposlenih i očigledno se prave da ne znaju jer u privredi nikad nisu radili i tu muku nikad nisu prošli. Kako su privrednici, pogotovo iz najugroženijih oblasti, hotelijerstva, ugostiteljstva, restorana, mali privrednici, preduzetnici, kako su platili te doprinose i da li su otpustili radnike ili da li su im uopšte isplatili plate da bi te poreze mogli da plate. Još jedno pitanje na koje nisu odgovorili. Zbog čega u ovim merama vlade Srbije nema kategorizacije preduzeća prema zonama rizika, jer nisu sva preduzeća ugrožena na isti način rizikom. Takođe, poreza privreda nije oslobođena. Porezi su samo odloženi za plaćanje nakon 2020. godine i privredi u tom smislu za porezi i doprinose nije poklonjeno ništa. Takođe, cifra od 5,1 milijarde koja se stalno pominje nije nešto što će država pokloniti privredi. Naprotiv, samo deo tih sredstava biće kroz kredite za likvidnost prenet privredi, ali pod uslovom da se vrate. Šta posle i šta sada? Privredi je novac potreban sada, kao što je i građanima potrebna pomoć sada. Takođe, šta je sa PDV-om? Privrednici nisu oslobođeni plaćanja PDV-a ni sada tokom krize, tokom vanrednog stanja, a ni nakon prestanka vanrednog stanja. Takođe, izbegli su da kažu i da li se mere privrede odnose na strana preduzeća. A što se tiče kredita za razvoj i likvidnost kroz garantne fondove o kojima pričaju, i oni su takođe pod velikim znakom pitanja, jer se sećamo odlično na koji način je Fond za razvoj funkcionisao i kako su završavali politički krediti koji su se delili po burazerskom principu. I najzad još jedna stvar o kojoj niko ne priča, a koja je postala praksa u lokalnim samoupravama, je da su lokalne samouprave donele odluke da se dobavljačima od strane javnih preduzeća ne isplaćuju iznosi za već izvršene ugovore i isporučena dobra izvršene usluge. Time se oni dodatno lišavaju likvidnosti. Kada bi ova emisija mogla da se uporedi sa nečim, najbolje bi mogla da se uporedi sa jednom Ezopovom basnom o lisici koja treba da obnovi kokošinjac. Međutim, nažalost, sa tim ne smemo upoređivati jer se ovde o našim životima radi.